ate dito hata, mauli ate ng minita sa luna. Ihamunan na dua pengantin. Jolodok kami to hamunan, selamat berbahagia teh. Gabi saka muna sa daryon, gabi suami istri, pas-paso mata, matita na posona siya joroni, tuwata kanin. Jadi sidaw nahon nami, tuha muna na dua, jadi mawate, maglarang, parumay na burjo. Ate nang, di keluarga, monte, besar, ate. Nagsongan niya ng monte, toma, hela na burjo. Di si keluarga, si Kotang ate, ama. Jadi si motor nami tuha muna, rajin mahamuna ate bergereja, mahamuna umat STM, ako din ang marga-marga. Semua hatani tuwakta na magdulog. Muluaw, tulog nga sa jabo. Ikot jabo ba duluan na? Hindi natin. Jadi alani. Lagi. Bagas mapagkiri hamu. Conok na hamu na tutuhanin. Ay hola tuwakta no dawoy pangalulan. Holo na marumatagaw tahe. Kudang to si Woluson. Dang songon na bercintai. Gudang galupang si Woluson. Alay, molo pi gudang tabolusi. Tau tajuhon ma patay madungani kita asabuy tabolusi sa sudena ti ama. Jadi songotanyang siya kami natorokon hatok mahang tutu di kantor na di pasupasutuhan asa hatok mga bingabing ate imatang niyang siya kami songani mahata siya kami kunganina na Royson songani nang edako teo kung gideon edako songon las ni Rohamido, las ni Rohanami na punon. Ate, sehat ang hamuhi dahami, no ito. Pokoknya berpingar-pingar humerkan. Jadi kami pe semangat. Jadi sayang dia matutulak na siya na ina no ito. Natumubi matahe. Magsigideon ate, pag-gideon. Kami tumalong na mahuwag yaman. Saya tapaso-paso masuli tatay. Mahuwag yaman. Jadi ako gideon. Molo kopi kami na ro. Kuwenongan mo kumanina, tas makamate. Ala ni daw muna, kami daw tusan. Baru tumaligaw. Hindi markuhabay ng may dako, las maruham. Ate, Ala pasu-pasu jalon niya. Bandere o nate. Atok mga binabing korustado, elat tate. Julan niya rin. Kuti mahata siya kami, las marami na po. Hindi maamin. Ini mas sepungan ini peserta yang mengusir kepungan silai sagungan di pasok pas siap kota berada di saat tahun jadi on dihamu itu doa dia mulai mas selas rohana mas saya bagi rezekimu nai rezeki nami do las nerohamu nai las nerohanami do jadi pelekku bantu lem utabal malas neroni lek peti langsung dibotok kumai dang nala di pangalahong alanya sinironi matta di bataru mulung mulung pamak penilaian tunggu matta di bataru namang aleo pasu-pasu di tunggu-tunggu di rumah tangga ima panggilan nami sa turong tutua munang saya untuk tapi nama dia munang kahipasok dok kerejeki dok ketemulang munang itu bukan batu semua kata di dua atau hati tim yang tunggu-tunggu dulu atau batu batu tunggu-tunggu di korpo sedang nang matong lain pun botok kepala ini korpo satu nomor itu nomor lima ada siap kami siap umat dan sila sabungan yang paling sederhana jadi buat beret korpo gede itulah cakap cuman ada saya bagikan coba kermantuan dirodang di bulan saat kamu membuka pergogasan permatanggaon saya saat penggabian saat perhorasan hot mahamu didongani Tuhan dan ditikape lapas satu nami mah dalam perhatian nami pasatu pasu-pasu sawan ulus sitang gorabu sitang goma perbadan muna songani ulus si gajang rabu saya gajang memberita horas sebitangau nami siap kamu dina mardungas saribe songani ulus si torok rabu torok madiamu anak torok madam baru jadi amang pada nami nana pasatan ulus mahami dalam pada nami dina masu-masu di baru nami do dihla nami baik ma amang si negara-negara nami apa nyaman
pengaruh buat dohot nenggulan. Alay mau letuk kami pemarga silalain makataon na sisa na hatar kami. Gabi. Jadi diamu ibere nami. Di partik kenon pro kami sian hula muna mandokon hata nauli hata nadinggat tomu son hata pasu. Di hari nauli di bulan nadingganon nunga rapam marlas ni roha hita saluhna. Imana makalason nong magjaro pasu parlo masariter do amuna sebagas joro ni tuani. Si donon nami sian hula muna hamarangi ba teo pamu mahatani tuhani non gabe bohal muna di rumah tangga muna ate iko peo muna kolam manang iyo kamuna aliko ulah muna do asa magboros pas ni tuhani di hamuna isonan no pasadon nami ma aka ulos sitor rabu manang songod dia pe bentuk ni ulosonon noni las marhamu majalonu katani hatani prepata mandokon jangan dinilai dari harganya tetapi hargailah nilainya molo ulo sodor tangau nilai nonni alai perlu silon nami tuh molo tu sodor dia penom bentuk ni ulo sonni las marhamu nama jalo hatani nama tuh ido ya hum bigi mandokon tu bude na halosi jorok ibonani batu tulang dornon nama ulosi alai di batadong kono nama ulosi ima untuk soni ma hata sianau sian hula nama hamarangi haraki upasat ma tu Gabi. Nama jelas kalau ada tokan itu kalau supiga pe para nami siapa nak tulang para nyari kelas marwani saya lihat mas muna tadi doktor muna aduh kak betul di lebu aduh hati itu betul horpo saya peng saya batu apa mulu jual dalam manggil penarik doktor satu berdiri satu marno sediok pe itu pop punami aduh putih dosi nami kami mengucapkan selamat menikmati bintang narubiris Kopunda Suborok anak media muridis Tunggur Petorok Di dulu sanggul, sedangkan IBBRku di Medan di Langkat. Tapi kok bisa kompak kali dengan orang Langkat? Di Imarok kapiate sehingga makan kuat kalau nama masuk perumah tangga muna teh. Di sana ibu tak kuat teh. Ya betul. Siang Medan mau pergi badau itu masalah situ tuh terjadi mesonari praktek pelaksanaan sangat berbahagia. Asyik betul teh. Betul. Mengiring-iring Pak Hopo satu nomor ini satu nomor nol. Soalnya dodang tuh. Dapur nami Simunte nama tua. Ate. Tong soni cetak tong di ramot itu. Tetap saling, kalau satu keras, satu dingin. Karena kalau keras sama keras, patah jadinya. Jadi intinya, tetap saling mengasihi, saling pengertian, dan sabar. Ya, simple aja. Laiku ate, las marwani laiku. Isowan adong doro baribaku. Nyanda siya. Jada dong do titipan nilaiku muse, amas dipakai. Ibu tahu deka? Ibalas di rohana abile itu dah. Jadi las marwani top di muna, las manang rohamuna laiku ate. Soalnya situ tuh maronon nami. Ador haduka ma tugu-tugu di lobu, ador hatiti tugu-tugu di horbo. Nang mahamulek kuru imotokku sarung betua mai di bawku. Satu nomor ini, satu nomor dua. Batu semua ini maju hata tuh muna lekko teh. Gabi. Tidak muna dua pengantin. Osikok nama daun aku. Nak pula budak bedon itu orang. Oh, ate. Asura si pangaron laki busur hamu. Ngawalo teh terkakon. Uwe nenek kan. Apa kok kubi hata. Ima peok kamu belas ramona. Cuman holanot da pesan ditulang. Sadarion nungasah behamu ngarumah tangga. Ya dua gak bisa ada. Tunggu sujadi hamu sirangon ni ditolma. Ikon sirang ni hamati yang mamu. Ikon tamu manaking hatani Tuhani. Walau tu ada persoalan ikon Tuhan tadi watama adu nomor ada. Disadarion sahak mamu membuka perumah tanggaon baru sesahak mamu marah berburu tujuan donate. Saat sohot nenek, mas sohot mau biasa tikyon. Sohoma pangalah muna dihapo sohot. Hok mahamu dia tuaw. Ingo muti hatani baba. Ho boleh tu di baba kan? Agak manjaro kan? Tulang tahu itu, tulang tahu. Karena makmu sering terus sama tulang. Alani itu dibahas tikyon, mubah ima pangalah om itu lah. Mubah lah, berubah lah. Bereng sino tuami.
berjuang bersila dua, berjuang berkeluarga. Jangan sia-siakan namamu. Mutiara itu adalah kan dibentikkan di munte berita horas di nami tujulan. Ulu si torok rabu, torok pinopar mahamuda dua batang kuda, berek kuda, soalnya si munte. Ini soalnya dok si tujuan marahon nami, dakkan yariak na dari tongani tahunan. Daging mumana sudah disiram torti muma marsi gonggo. Betul. Marurat tutoru berbulu tugijang, mardakat usia munai, mardakat wabiran. Maranak berburu mahamuda dua berekku. Setotong mak diramot itu. Betul. Tahun yang jibata inna cuma selabok do bari dia. Tu dia muda dua nama alaka. Tu saya uliano. Tu si mahamura dapat atas. Betul. Di sahak maulot tadi bestekion. Sahak saat ni sulu menna. Sahak matu bentian itu guni tiga ras. Sahak mahita bangulu. Liling jalan pas totong mak kita diramot itu. So kani mahulala siap kami hula-hula sinaga. Hira-hira buamang buru. Hai macam. Sedih mau lihat Kami ya mas. Sama kami siap orang hula-hula. Tikos pa bain pramusik nami. Tapi tidak, nanti kos dong. Lain namang nanti kos bapak. Ino.
sani hula-hula namin tulak ko na nyari. Sabi ito lang. Hula-hula na orang-orang ilo hula-hula na poso. Aso usap pahabi na sida. Bahan ba jolo? Sabi ito lang. Doktor ni sira jolo ni mabek kamu. Iya, ira ito lang. Bek kamu edit ni sira jolo ni. Oh, Yang lah. ada raca pangolo itu sudah. Iya, ay sebul-bulu bapak. Horas namin naman jalo, labdul ganda naman di awang guru na ngalayan. So kami macam siya kami. Mau lihat mana jana bisik kopi kita mah. Oh, kami macam horas. Yang permusik namin. Kalau suman namin na mga parkuman namin yun, baik kamu mamusik. Asahata nih. Gaya betul lang. Oleh ate mataro tutuhata di begasa tikyon. Dilas ni rohata ima nau majalo pasu-pasu perbungason berenami. Dohok borunami borusi hidio. Ito pagi ona takon. Alana disondo hami jong-jong weng akahorong ni hula-hula siang ijang satu toru. Lumoy ma siang hami akatulangmu. Babam ito. Siang berkasih hidi. Nakin ko dos roh namin doho raja si Hotang. Namat dok, molo di jolo ni marga si Hotang, baru si Hotang maho. Alay jok kami lain di son, marga si Hiti, baru si Hiti doho di jolo namin. Jadi masukani ma di hamu akan nawar dengan tubuh raja yang baru namin. Oh, lo tuh. Mulai ada mata dok ketutuhan ta. Mau pas hatong akka hatanuli hatarengan hatau pas-pasuan. Tu roh namin. Mau pasahaton tu dari nawi dohok baru nawi las marohani badan las marohani tadimuna anggi asa tu sadar mahamu songon dayo naik unang berdua songon dayo pola satahi tu dolong mahamu sadar satahi tu berdua kasulao lumawi matuho leku mute dohok tu ibodokku
Las marahami to dotole dinaung major pasu pagasan dire nami yun orang empon las iba tutu tanyang nami asa bitang narunuris opulus morok di dolok di perbuatua di setu sima dapat parsaulia dia dapat kamu tu dolok dapat buma di si matutulang labok ia tuat tam tutoro dapat tamuma aka ual natiyo ia berdarat kamu tua darat dapat tamuma aka apa baga naloma jadi dinas nami aka tulangmu do aka na tulangmu nak sokoni aka buru nami horong hula-hula saluhuna ibu kami do to ulos si torok rapu ulos na ganja ulos na hapang ang gia matututu aka na mengimut bigyon nai masia sia berekku do berku gajang barita gabe gajang barita horas las marhani dagingmu lao mamake ulos na humasa tami torok mariur ma perpino parot di hamuna so lima jo hata patujolo sia kami aka gabe tulang aka tulang gabe pe asa humasa tami di dalam itan yang nami ulos si torok rabu ulos na gajang ope alang permusik nami gabe tulangku naik pasahat ulos mahami itu berenawi doh borong nami panco barono tadi iya Sudah
luhon hata nauli hata naringan marhiti hata di mata anggiat matutu song pangidomi na pinitam tan ni rohami di anak nami dohot parmen nami marhiti honulus na bidon mangulus bedam matutu mangulus itu ponggo mangulus itu cina amat tanah martiu di tatago kos doroh nami marhiti tang yang nai ulus na gacangi juga cang na mamur na sida unggul ni Kerem dohot boru tepahon ni amatan namat kudu di mata tutorok na pinokarna tepahon ni amatan namat kudu di mata alani raja nami tak terbang sami pagana munay kami martang yang tu amatan namat kudu di mata anggiat na dilehot di kamu hai pasun dohot tumun ragaca asa totong ano kamu memudah-mudai kami tarlumu bima memudai beremot dohot boru alani raja nami lo samu maju kami ro asoko kami koano kalau untuk sungguh dia tidak lagi sopan nami tu, kos doroh nami, tang yang mulai itu, nahu persita kami, asang dia, kami selalu na parkir lengan muna, pengen kami sahur batua, asal boleh dapat dipakai, diulang haram marharwan, di bagasan lah saja, songonima pangidana, atau memang perbuatan nami, Ya betul. ala labor hat nama kami mana bahula nami, beda mang mazo, Obar tu sih. musik. Nah, hopar tu si iman Gavi, Mang Gavi. nasopa marhula Gavi, Mang Gavi. Gavi doang. siap kami raja yang baru. Gabi cala orang. Manakasi Tuhan, iyamu ka ibato nami doho. Ako na kiniminang siya bagas doroi. Ang madiliat Tuhan ang paso diho. Desi do kono kuboru, na kuboru hotak ko. Tugla sa waru hotak ko tong doho baru kuboru hite do. Jadi si do kono ku. Hingga mau berkeluarga, sada maru hamu tudolo tudaruan. Dan jadi hamu sirang anggorang sinirang ni hamatean. Nah kiningan holanda mga anak do piho. Iba buku pernikahan ini. Sonari inang modul bediho. Sau mahamu tu rumah tangga na bahagia, jalan rumah tangga na ringgan. Bagak maho markeluarga, unang marpihak-pihak, asing siap bawa, asing siap boru-boru. Iko sarupa, itu asa boru niraja. Jalan home siya boru niraja si oloan. Kan itu nuangan yang, jesi do konoku.
Nakiling ulos super joloi nina sia tulang. Lima ulos super joloi. Horas mahamu jalagawe marana marhon. Je ingo mai denang. Nah. Jadi ada nunga sikot penakingan lah pasal tadi ulos tuaka berungami nuain pe sumpahan nuain lau pasahaton ulos panipuri ulos penggabi ulos panuhu di Punamion. Alani amang permusik nami. Gabi yang Dalam manggabi. masalah musik nahopar tu dulu. Tuluan tidak tuluan. Sa. Lah kau minum. Asik. Asik. Taruh dulu. Iya. Awas. Iya, jalan kamu bere. Jalan kamu bere mana? Iya. Roh mau jadi tulang, saya manu. Rekko.